I ovdje nas opet Minecraft, opet više epizoda 9. Još uvijek je noć ovdje. Kraftaju se ovi, peku se, peče se staklo. Sada vidimo šta imamo sve. Ok. Vidimo. Ne znam da treba mi što od ovog sada. Vidjet ćemo. Ok. Otvorit ćemo ovdje vrata sada. Pa nek dolaze ovdje. Kad imam prozor, što ne gledam na prozor, ne znam. Dobro, tu su zombi neki. Ti si završio. Što je ovo, oni mali zombi, jebote. Bježi unutra. Jaj. Pa nemoj me opet ovdje, ej. Ja sad pojma nema gdje sam ja, ljudi. Jo. Pa di sam ja sad? Ja čujem skeletona negdje ili onaj Enderman. Oh shit, skeleton. Ovo Endermana. Jao, ej. A šta je ovi skeletona liko? Ok, ovo je dobar znak. Bar vidimo ovo stablo, ovo sam davno napravio već. A daj, di si još sada? Ore. Ne znam što sam uopće izlazio van i onda se. Sad bježi. Gdje me sad okrenulo, šta je ovo? Dobro. Imamo brzo. Kako me ovaj mali zombi sredi, jave. Možda ću ovaj put i naći ono gdje sam bio. Jer nisam baš daleko odmaglio. Bježi tamo. Ajde brzo. Ajde. Ovo na epizodi glavno da nađemo onu kuću gdje smo bili sad. Valjda nije daleko, ajde što da radim sad.
Koliko vas je? Ovo je dobro, daj Bože da je to. Ali ja znam da nije. I ovo je bilo blizu je. Ovo mi je poznato. Ja mislim da bi mogla bi vamo kuća. Ovo je dobro. Dobro, ovo sam već vidio ovdje. Ovo Enderman. Ja, brate. Šta je ovo? Daj, kad će ovo jutro više? Jo, gdje sam ja sada? Ajde, napokon dan. U pauk. Ovo sranje. Jo, kako me pojede onaj zombi. O, stani. Ovo je dobro. Znači nisam baš daleko od kuće. Evo je. Napokon. Imam ja orijentaciju kao da su mi tamo još stvari, a ne? Prvo malog zombi. Ulazi. Ne opet da me ubije. O, kako? Da, nemoj. Ne, opet. Aj, dobro, sad bar znam gdje sam. A ja moram, ljudi, smanjiti samo malo. Aj, zavrćem ovo.